Pulit iada khappud Border Security Force Bsf ryngkat biki Meghalaya Police Mlp na Byrnihat hadien biki layo jingtip batikana na syntiat basangut ki Bangladeshi kilayo rung tu shigiput kari India bat kila kiew na khappud da kali ban rung shi Assam kila pynap shrip Byrnihat. Byrnihat kilabat ikakali kit turis kabadonyu number AS not iway, GC iway not nyo iway, balanya du Mahammad Ali Hussain na Dhubri Assam. Banigani kakali layo kem ye kisangut ki Bangladeshi ki belarung shi India rengkat ki kot kisla balashu thok. Ki kerteng biki jakashong bikini kisangut ki breu ka Bangladesh ki layo rungtuk shi India ki long Md Mintu live kandai snem karta ubana kashnong Barokhali Police Station Bakerganj Barishal District Bangladesh. Mohammed Runal live way snem karta nagashnong Gupchor Narayanganj District Dhaka. Ujohirul Arpukandai Snem Karta, Nakashnong Gupchor District, Narayanganj Dhaka, Bangladesh, but Muhammad Bilal, Laipinyo Snem Karta, Nakashnong Kamalpur Police Station, Kochbar District, Brahman Baria, Bangladesh. Nagini kisangut la kurup ikikot kisala bala thok, but lightly mobile phone. Kipulit nong po kidang pelong yijing thokit babanyak kibede biki kendon ay, persya ikimender kibarung to syakari India.